At ayan na naman, tumatakbo si Diaz on the side. Santos with the layup. And asking for a clear out is Gadon. Gadon attacking the heart of the defense of Team Legazpi. Rodriguez launches a three. Yes! Blanca. Punsalan! What a play! Cruz versus Lianco. Ernesto. De La Cruz, diretso using his left hand. Grabe din naman What talaga. a shot! Number 22. For the ball! That was a net! Siyertong mas magiging mainit pa ang magiging bakbakan kan kada grupo na maralaban-laban sa quarterfinals kanako Bicol Cup nagigibuhon sa maabot na Sabado. Sigun kay Commissioner Lloyd Rivera, anom na teams ang nakalaog sa quarterfinals na dapat nanggad pa kaabangan kan paradalan. Hindi namin in-expect na ganun kainit yung liga natin. At mga taga-Malinaw with Sa primer distrito kan Albay laog na ang Team Malinaw. Sigurado nanggad na papainito ni Direk Seriola. Ayan na ang mga nakadilaw. De La Cruz. That one was number 7 guy. Sariola. Oh yeah, Seriola. Ang bola kay Seriola. And then, Blanca. As in Leo Marco Blanca ang laban sa ipapahiling na naman nindang tibay. Mula sa parking lot. Short yung tirang yon. Ayan na naman si Blanca. Tumatakbo. Crossing over. Woo! Woo! Muntik na! Ayan na naman si Laog naman ang Team Santo Domingo na pigdadara ni Levi de la Cruz. Over there. And De La Cruz. Diretso sa hole. Kintoy Sigura asin Patrick Banyares. Sigurado ang tirang yon. Using his left. Gaspe. Mantang sa segundo distrito laog na ang Team Daraga kung sa insyertong aabangan ng gadan kawat ninda JJ Caspe na asertado kung mag 3-point shot. Ang Daraga, stop and pop action, and another rainbow shot from the 3-point country. JJ Caspe hitting another 3-point shot. Caspe. Good pass to Aspe. Dazzle Paul Aspen na mapasir na naman kan sa iyang mga magical passing. Now attacking Asanya, what a pass! Di man syempre nagpahuri ang Team Legazpi arog ni Jonathan Del Rosario asin Alvin Milagrosa. Stepping on the gas is Milagrosa. Labitin lang yun, and Sabayo, Diaz, at nakapulot pa ng foul doon. Next, iikot tayo ng iikot tayo ng buong Region 5. That's the goal. So next move natin is Kamsur. Pakiabangan na lang yung Kamsur. Financial para sa kupunan na Sa tercer distrito, laog na ang Team Libo na talaga namang bagaan hatod sa paradalan. Urog na kun an minakawat na si Mr. Composure, Christian Daguro. Team Libon. Daguro launches a long three. And yes, it's good. Ano? Clutch player na si Mark Jason Reynancia. Libon. Yes! 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 What a play! Asin ang sa indang Tower of Power na si Cabrillos. Yes! Yes! That's a great play! Ayan, tumatakbo. Daiman nagpahuri ang Team Pulanggi na pigahandaan permian kada laban urog na sinda Hafer Mondragon na binansagan na RoboCup. Ayan na, si RoboCup. Asin ang Fast and Furious na si Justin De La Cruz. At nakita naman. Good God! And that's Mientras tanto, nagpapasalamat man si Rivera sa mainit na pag-ako asin suporta kan kinsing lokal na gobyerno sa nasabing liga. Actually kasi not all the municipality and then city or the LGU in short, hindi lahat nag-support. So katulad sa Legazpi, we reached out, we tried to communicate, yun, so walang response. So syempre para hindi rin naman tayo syempre para hindi tayo mabitin, para complete yung 18 teams since 18 yung municipalities natin sa Albay, we reached out kung sino yung gustong mag-sponsor. So yun naman si Kong Pido, syempre naglapit and willing siya yung support dun sa Team Legazpi
no? Sa Disyembre 11, nakatalaan na gibuho ng championship round asin ang manggagana mauli nin 200,000 pesos. 150,000 pesos naman para sa first runner-up asin 100,000 pesos naman para sa second runner-up. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Jen Nunez. Ayun ang fast break. Ayun na naman si Blanca!